Svjetlopisi Janka Belaja otkrivaju njegovu najčešću i najveću inspiraciju, pejzaž. Ja više pažnje polažem tehničkoj strani fotografije od one možda istraživačke i zbog toga mi pejzaž više odgovara kao motiv, ali nije jedini motiv. Snimam ljude često, snimam predmete, makrofotografiju, zapravo sve što se može naći oko mene, ali najlaže i za prezentaciju meni najljepše je pejzaž. Naslov izložbe pojašnjava sam autor. Svjetlopisi se zove zato što je to prijevod pojma fotografije, a svjetlo je element, glavni element fotografije i vrlo je važno i vrlo često satima se traži lokacija, pa se zna i sjest pola sata uz kameru, zapaliti lulu i čekati da dođe pravo svjetlo, da nestane oblak ili da se pojavi neki oblak. Janko Belaj rođen je 1965. godine, a sa nepunih 13 godina počinje svoju fotografsku karijeru. Majku koja je povjesničar umjetnosti sam snimio antependij oltara u jednoj maloj crkvi u Zagorju, dobio honorar s 13 godina i osladilo mi se, naravno. I tako je krenulo snimanje po zagorskim crkvama, baroknih fresaka, a onda usput i pejzaži oko njih. Tako da smo krenuli upravo, moja fotografija i ja, od zagorskih brežuljaka pa prema Velebitu, Gorskom kotaru i planinama većim i na kraju k moru. Ovaj fotograf i dugogodišnji grafički urednik knjiga i časopisa osnivač je i prvog fotosajta u Hrvatskoj, fotozine.org.